Ukrain India ki mathak am Nungaikhidre kaya ki matik Nungaikhidre hai matamda makhoi na wafam asibu lightly laukhidre aduka European Union da complaint thagat kre European Union na masi ki batang do phajana khan thabagi chance ma lau khragani aduka India da action lorakpagi chance ma laukini wari asi kaino hai matamda Russia na drone am sijindari Shahid 136 ta ki upgrade ni aduka Russia na masibu upgrade tawraga Russia da saba actual origin Iran gini masi ki drone asina Ukraine bu wat lagai khrabani mafam kaya thomgai dan masi loi khrabani aduka masi thatpa ki upai su Ukraine yam lei ponati yam namak devastation masi ki drone asina tawri hai so masi ki drone asigi akaya to ise phajana makhoina kupni yengla ko matamda masi ki parts kra Indian made ni sini Indian hardware kana thakibra kaino masi ki Russia da to Russia laibani dana Russia laibani so masi ki maramna India ki mathakta Ukraine asiam nungaite so India ki mathakta hujik USA su nungaite USA su nungaita bana hujik tarif se 25% ki hujik 50% yaukre India the USA ki 50% tarif impose to ki pasana maram moraga India ki market value yam down o ki bawani India ki poche USA da chat pasida yam loss o ki wani India ki paisa loss o ki wani adumak oraga su India ki foreign ministry ki site ki high criminality India masi ki pressure sida su tumina leikadam na tesini hamaram da India China ka yam na tackle tawdana huji closeness ki mong ta lakli aduka tasengna 50% tarif asi ki news as from kuting nei kaidari masina kayam kari sokodori ba madudi yam da chawbwani haiti aduka hujik India ki market destination USA dagi adu amna tarif law khraga poche yolbui kari kanai poche chama yolambada ada cham yang kai pi khragani aduga masida USA na pamise masigi tarif ase thomjile matungda India se tumin na laikhibra natraga makhoi ase hanthrak laga USA da non jagadra non jarati amuk tahan bi ki wakhala makhalam gani adu India adu ki phibam dante adu ki mot na te challenge ni hairi kul ga davna te sin koi mamang da koi se koi decision lai aduna destiny meam lai prithibi no koi ta te hai bu mong de sali hairi asum reporting na hairi maldi USA na masida su yadrati amuk 100% o helaki bi ai madagi so helaki bi ai sini so ultimately kaya lure ai matam da US amati India ki relation se break oi crack kaina kre khaibung sat kre aduga business tani masi economy da taidrak popot ni masi gi wase hojik phajana nei nari amrom da India amadi Pakistan ki khara war tawna khiba adugi matang da masi Donald Trump na mediator oiraga yam yaga ceasefire to han khibani isu hai nei masi gi matang sida India da sawn of yawi adubu hojik White House da king a report am puthorak li sini malti Donald Trump na madu pu yam ne yang na ceasefire on da country ani purakhiba ki maram se masi kai na matam da India gi brahmo sai missile se sathiba missile ni aduga masi Pakistan da kari kumba thajin gi bataraba adu thav ki mot ta chatna kharabani Pakistan da sum khoi nuclear committee phambe Europani atuna phiba masi am kaidar kani hai matum da karigum brahmos da nuclear head kara panchelo tha kharo adu arbati devastation ki matak devastation oirakani achi ubadaki masi US na yam na yang na ta masi ki ceasefire se akan mana to han khibani hai base ngasi White House ta masi report on bitorak lesini amrom da America gi official amni hari Nikki Haley masina Trump ki support irakhi mauti Bharat Russia dagi oil as a leifam thokti aidana adupu karigino leifam thoktri se masi question ni maram di China ase Iran amati Russia dagi kwai dagi hena oil lawi India dagi isu makoin hen oil lawi adupu China ki matang Donald Trump da hairi madudi 90 days ko yengani 90 days ki matu da khanta gani sini aduga masi ki year ase ki last adwai da mark Beijing de chatlaga aduga Xi Jinping ga su ne haidra China ki oina atop rule India ki oina atop rule aduga lauri bana China ne hen ba aduga India dana tari 50% wangan kriba masigi background karino only oil low bagitra natraga karino Russia Ukraine ki war asida Russia ki help tawi haidra Bharat ki relation se USA ka masi atop we su lai rabra masi ni amna khandarisi 50% tarif ase pikra matung da hojik cham kana pressure piri hairi US na India ta mauti Russia da ki hojik chu nako oil low kan waidra adupu India na clear high crap aduti aikhoi independent country ni amasung aikhoi gi nation independent oi kani haiduna nakoi na haibe yaroi haibsidi am kan leire amarom de India ki NSA Ajit Doval hujik Russia da chakri Russia ga chawrba dil ama tawna bagi wafam ni oil low bagi swara mani aduga Sukhoi plane masi 25,000 crore ki atugumba budget amasu tawbagi wani Sukhoi plane India ta lakpagi wafam laikre Russia da ki atuga loina na makoi ki S500 defense system ase masi su lakpagi wafam da laikre hoji
अमरमदा US की न्यूक्लियर सबमरीन अनि बेरेन सी अस्वाइदा रशिया का थंगना बॉर्डर इसिंग की बॉर्डर थंगना लेरे हाइबगी पाव असे याम कन्ना नैनख्राबनी मसिगी रिप्लाई दसु रशिया ना मखोगी सबमरीन अनि मसिसु न्यूक्लियर लेस न्यूक्लियर पोचै लोय यौरबा अदुका पोसाइडेन कर हाइरी मसिसु हम साथी बकुचुखलाइ पुबा अदुकुबा सबमरीन हाइरी मसिना नॉर्थ अटलांटिक पसिनदा अमेरिका का थंगना हाइदी मदगी कापलको मतमदा अमेरिका के सिटी सिंग लेरितना नेवादा गुम्बा कैलिफोर्निया गुम्बा न्यूयॉर्क गुम्बा मसी समुद्र तोरबान लेबिसिंग से मसीदा थेंगनबा मसीदा मसीगी एनी मफमदा ताखिबा याबा अदुगुम्बा फिबम की पोचै पुहलगा थमिसिनी अदुगा रशिया ना मसी थमगे थमलकपा नते यूएसए दा मखोइना हंगिसिनी नखोइगी न्यूक्लियर सबमरीन अनि हाइरिसे मसीदा तसेनमकी न्यूक्लियर वेपन्स अमा मसी यावरब्रसिनी हंग्रिसे क्लियर ओइना अदा यूएसए की कांगलुपना मसी फजना हाइरक्तबा अदुगी मरमदगी रशिया ना मसी की स्टेप से लौकतकिबनिसिनी अदुबु मखोइदी सुपर पावर अनिनी नंगना अदु तोंगमदि आइसु अनु तोंगमि नखोइदा दुक लेरि तो अदुगी एकोइना हेली हाइबसे रशिया की क्लेम नि अदुना रशिया दा लेसु लेदना कुचुकुलाइसे मखोइना खरा हेन मारे मसिंग तांसिदा न्यूक्लियर सबमरीन अमा मसे हमना फजा याम चाव बाउंडी पावरफुल लेर पदुगुम लेसिनी सो हुजी की कंडीशन से काइद्रो हाइ मतमदा डोनाल्ड ट्रम्प की मागी कन्वॉय मा स्टीव विटकॉफ मसे मिडल ईस्ट करा इस्राएल करा नो अदुगा गाजा की वार असे करा टेमसिन बकी पुआ पुरपुरतन लाखन पासे हुजिक रशिया चक्री रशिया का पुतिन का टॉक चिकन चथरबनी अदुरा न्यूक्लियर वेपन पुबा सबमरीन सिंग थोमजनरगा सुको हाइदी मांगा थमलगा सु हेक्टरी तौने यापोन के वागी वा मैम लेरिद अदुना हुजिक रशिया की पुतिन का टॉक अमा सेन चथरी अदुगा पुतिन ना हाइक्रे अखोइ सु रेडी नि टॉक तौबगी तमक्ता पीस तौबगी तमक्ता अदुबु अखोइ कंडीशन अमा लेदना मदुगी कंडीशन दुगी मतुंग इन चथफम दि थोई असि तनि मा हुजिक हाइरिसे अमरमदा डोनाल्ड ट्रम्प ना सुंगसे हाइदोक्रे मदुदी आई सु रेडी नि रशिया यूक्रेन अनिमक्का वारी सानबगी दमक्ता हाइद्रो अदुगा न्यूज़ सिंगददी यामना कन्ना लीनख्रे मदुदी सुपर पावर अनि से थेंगाइने खिदोरिब्रा अमदि न्यूक्लियर वार की मनाक अदु योरखिदोरिब्रा हाइद्रो होजिकसु मदु योरकलोय हाइबबुदि लेट्री होजिक न्यूक्लियर सबमरीन अनि से रशिया के सु यूनाइटेड स्टेट्स के अकोइबदा मदुकी रेंज न फंगो फम सिंगदा अदुगा सोमदा यूएसए की सबमरीन अनि सिसु बेरेंसीदा रशिया के नकना मफम सोमदा होजिक लाइसिनी कोइ चतना मसी सिंग असि ओइरक्लिसे अदुगा थी नखरपोनी है यूएसए अमदी रशिया अमदी यूक्रेन की मरक्ता ओरिस थी नखरपोनी यूक्रेन से कनबगी तमक्तानी होजिक यूरोप अमदी यूएसए मरुआइना ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इटली नेदरलैंड्स असि कसे लोइना फुजलगा यूक्रेन से मतेंगी तमक्ता लेप्रे येंग बाइदुनी करी ओरपा अदुगा पीस की रोमदा शांति रोमदा लाक्से हैना होजिक वा खन्नबगी फिबम हमदरी हम खन चलाबनी करम मतमदा पीस ओरकदर बादि हाइ ngमद्रे मसिकी पाउसे मताइ